Placering af adverbialled. Først vil vi forklare forskellen på adverbialled og adverbier. Adverbialled det er en grammatisk funktion, som fungerer som et sætningsled, og adverbier er en ordklasse. Adverbialled siger noget om tiden og stedet og måden. Og så vil vi gerne komme ind på, hvor korte adverbialled bestående af et eller to ord kan placeres i sætningen. Vi har for eksempel her kan adverbialled placeres forrest i sætningen, som her apparently he has had plastic surgery, eller det kan placeres i midten af sætningen med Ruth could hardly believe it, eller det kan placeres til sidst i sætningen. They defeated the Lakers decisively. Her, hvis man placerer adverbialledet først i sætningen, så skal det altså placeres før subjektet og verbialledet. For eksempel har vi her, apparently he has had plastic surgery, hvor apparently står før subjektet, he. Hvis det er, at adverbialledet bliver placeret i midten, så er der 3 underpunkter, hvor det kan placeres henne. For eksempel her lige før verballedet, hvor vi ser her, she hardly touches alcohol, hvor hardly er placeret lige før verbialledet. Så har vi her efter første hjælpeverbum, she could hardly believe it, hvor hardly står før could, som så er hjælpeverbummet. Så har vi lige efter verballedet, som kun så er ved be, hvor det er she is hardly the right person for the job, hvor hardly står før is. Og så hvis der er, at adverbialledet står til sidst i sætningen, det er så efter alle de andre led, som vi så kan se her. For eksempel, they defeated the Lakers decisively. Så er der forskel på placering af korte adverbialled, dem vi så før, og så de lange adverbialled. For eksempel i den danske sætning her, jeg havde for flere år siden oplevet lignende problemer. Der er adverbialledet for flere år siden, og så hvis man oversætter det direkte, så vil man sige, I had several years ago experienced similar problems. Og det er en fejlsætning, fordi lange adverbialled kan kun placeres forrest i sætningen eller sidst i sætningen. Som vi kan se i de 2 næste eksempler her. Several years ago I had experienced similar problems, eller I had experienced similar problems several years ago. Og så til slut vil vi snakke noget om kommentering omkring hvad adverbialled. Og hvis det er sådan, at adverbialled det er placeret forrest i sætningen, så er der ofte komma. Og der er også komma i sætningen for adverbialled, der er med til at strukturere teksten. De er kaldet linkers eller forbinderord, og det er ord som first eller secondly og however. Og hvis however står midt i sætningen, så sætter man normalt komma både før og efter ordet, som vi ser i eksemplet.